Twatonlandini wa Mbusi siatha kilungila wichetelete masaa maingi kumela tulikile mwendo wa saa umwi anga ingi mekula siendi tukabiga saa nisu indi ni saa ina yumwe tukiza ti unena na siabi tukandika kenda tiba indi ti atatu lota tuwanga ine kwa tia niguo su nika naindi tulikendini wa mauta Mbusi ni siathayu muthenani wa umondi nika naindi tutane tusisi undu wa ukwati ya family situ undu wa ulunga family situ undu wa kuikalania pamwena wendo na kuikala undunga yutwite ndini wa mitwano na kwa kitumini kiwindi ni nake mitamboni Reverend Dr. Kalama nake Pastor Ndanu na kwa nitawamesha kaleli waisi azu angiti ya kaniamu tikito wazi wa Pastor Ndanu Pastor Ndanu Pastor umeta mumando Pastor Ndanu umeta bai ya isi Jericho na kwa numeta bai ya isi Mbaito Mbaito kwa yes umeta bai ya isi Mbaito ya ni pipeline okay nitawamesha kaleli anyway ninotanu monokwitha ninamuona muthenya wa munthi tata ni sichuma kitiliata nienda utungia yoba mubea nundu wa kundethia nundu wa umbonekania nundu wa kundongoesia we mwingi muno chumwane kiu na ni chuma kina masiku kuu na kila siku kuu na activity na ni mutungia yoba mubea nundu wa kungwata kuoko na kwithiwa pamwe na kwano thukumini wake ngimutungia mubea nundu wa undethia muthenani wa mashuja ninaendie kuya lumanthe ndalani kuya matu nundu wa family ya Morris wa Mololo na family ya mwalimu retired Moindi ana nundu wa siana Eric na Purity na nienda umutungia ngai mubea nundu wa ututongoesia nitithiwe na chathi kisio in fact na tuona bina wangai na thaithela muumando na father newa ni ukethie ni ndo ala twathaitha yimwe pe munana wina yandu inene muno wita wa Julius Maingwa kana mutie Mani mwenye ni bao ya ndea zia ulilikane promise nundu hizi mashuyano hizo mutala tashuyano nundu wala mubangu mbiti wa boda boda kuya keimani ena kaselo ya siya meba ukwamba kwamba adhetu nundu wa ukia kisia musiosu wamba adhetu nundu wa utiwa numwe wo na ya siya onde asumeba uonde ni matuitu kisi yueli wake ilo ambea nikevye ndani muno na ena muka wake na kwaya ya kasunguni mandu miengethi special ni kana ngwete na hindi father ni mamukukethia meba yangini na masia makwate thitie piu Reverend Kibaki ni wabala ngata Baptist Church asia onde ashirika ni matwithukisie munyaka wa muthusi na akene wabaya tala asia wako ndani kuni tukuthocha mwithukisie ni kana tukwatanie tuende imwe na kuona bina wanga ine karibu mashambiki maitu onde akakwa ume makanisa maitu onde alama twithukisie tuteo bagwe kanisa va indi tenda kulika potake misi niwa ni Alex Kithusi ni mukethie mutwa wa kisilo taguo na kivisi wa malubu Pastor ndoga ende yendinda mubea kwa ngai ndo kwetha bo monde ari rani je zuma ciana 1 2 ni je jaga tukeka ndonoga yira ami chamwe wow na kwa nebo ndina sele wo monde na undu wa mbene ngutungia ngai mubea nundu wa kunenga thayu na utangio na ningutungia ngai mubea nundu wa kilunguke cha Mbusi cia thayu nundu ngai ni watu nenga kukaba ni kana tunena ni yulu wa misi mutwano ni na undu ngai wenda mutwano wikale ndiye ndo kumanithia kaleli kana 20th kwitu ekanisa ne isi kwina couples dinner itongo ni Reverend Musili 20th na ndia tu manangethi cionthe tio wakatano tuitene andu tio maende na ubube ya wendo no na kondo ndia kethia couples cionthe cia IC Jericho ona ile itene thidina na kethia ikanisa ya Jericho na kethia bishop wako wa Ilobi na kethia shiriki onthe ala methukisie na musikwito kulanzia itwete je kweyo nundu wa mutwano teje na chathi chango wita wasami na mama na tuyoni ngai
siana ni cia ile kunenga cia indaia nundu ketha tiba mutwano siana iyethabo na kundu ndia kethia mbanda mbuki yonthe maiketheke na nakethia musi wa Samimbondo na siana ciake kuma Katoloni na Katoloni ya ici dia makethia manga iendwa ma Nairobi area onthe na nasia twithukicie Mbusi cia Thayu niguo. Asante sana Pastor Ndanu. Indi tienda kulika bo mwithu kisa no amanaka na yuyu indi nitwalika bo na kila tukwika itina wa twamina kusoma maandiko mangi na kumana topiki ti uthocha we mwithu kisa utona kwitha wene kulyo ni kana wandike kulyo ya kuro tutumia kwa namba yitu SMS ya ile kenda ile 5 utona kwitha no ndo wa topiki nuti unena na topiki ile na thelile kana topiki ingi twanenie na no wene kulyo kana bandu ithito wisani wa na no utona kwitha wene kulyo na nuendo songewa basi andike kulo yako unatumaini katika page itu yamba itu FM the radio station kana kwa SMS kwa ile kenda ile 5 ila ingi pasta ni wakula wa nando ingi mono yuluwa namba itu SMS ila ni 22925 ile kenda ile 5 so andike kulo yako nile kumbikia baba na ningo kulilia na ende uisongeka tiambie na mboya mwea yetha waitu tienda ukuthaitha tienda ukunene pia tienda ukutungia mubea nundu niwe mwambililia wa musi niwe wa mwathimia atamu na Eva na wa mwambea mongeleke na wa maathima na wa mea methwe na kukilia nthivina methwe na utoni na wa maathima na wa manenga kwikala mundani ula wa maseubisie uwe mwene ni maandiko measia nzoka ya inzeleke na yoka na ya makengethia na matia wewe na utia ni wako na kuma muthenani usu mutwano wethi wana thina kuma muthenani usu mutwano wethi wana maumu kuma muthenani usu mutwano wethi wota ile umubangoni wako na yunondo nitoka ni kana tuke kuolota maundu amwe alama tuma mitwano ya itu yethi wana bina matona utungi ya mitwano ya itu matona ututethia ni kana mwite mane kwenda kwako takuboya ni kana ututethi yutu ambililia endani ya pamwe na itu kubikia twaminukilia tikutungie mubea teulwa ni ukuboya nundu wa maundu eli mebata muno niti uboya nundu wa mbua ni kana mwe yutu lilikana na kutuathima ndeto ya kuje tu ya atwetie kila tukwenda nitu akwetia mbua ya wathimo tuathime ni kana tethi wanasia unywa tethi wanasia uya tethi wanasia kwitethia ona ndira itu one kwitungia kuma maumoni mwe ilikelela undu wa mbua nitakuthaitha na takwinibesia nikana utulilikane ndolonge tena wote na uboya nundu wa ciana citu ila inambie kubunga wa Kana wa Katano na une na ukenie nde na ubunga takuboya nundu wa ciana citu ila ikwenu kamesie ni ikekale na asiai pando bya mie itaile mwe ineka note thia asiai utethie ciana citu nikana mu maitha na kayusi ose mateka taiboya nikana cietho na mwikalo museo taboya itindo nikana mwe upepithina wape ba mutheu umabatane na itindo tililika ila sikweka mutiani wa standard 8 mwe ineta kwetia ciana hii nikana ikeke useo na nikanoka itethie nikana ikeke otondo ciathiwe kwika tale amaundu maile juralities lasi ukae binda ya metiani mwe isobe ya ciana citu cia standard 8 tibo ya nundu wa ila junior secondary cia grade 6 nikana mwe ukaitethie nikana mwe ukaungame nacio ni ciana nini ine mwe ineta kwetia useo nikanoka cione undu wa mutiani wa CBC ulani wo mwe isi kweka na ni mweni ndeni wa ndya itu tethia ciana citu cione useo bindane ya mutiani talilikana cia form 4 mwe ineka no itethie late kwiwa maundu ameme ukiteka taila inanywe metha no na ciatiwa ni Thayu
ngosi tutasia ite na kiuyo ndela itoje na kiuyo netabo yona ile zibitali winengo bosi wo imetoke tibo ya ile yetelete mutiani uibetangie wia uibetangie kila unduto na withipengesa nekana ikeke mutiani nesa taibo yo inenge kwithwa sina determination na confidence na kumana kana nitona nundu tendeni wa Kristo netetona maundu onde na monosiana si akiimaku muya ililikane ililikane Yehova ekakwenda kwaku kuloba ngesiana kwitsito koseo undu tutabya Yeremia kuinenga muminukilio museo okeane esiana ne sito muya ineta kuthaitha kondu wa undu nata kwenyibesia nikana mumo na bina na wendo waku ukoneke thini wa kila school tuone imina metiani teka kutungia mubea teba mwe na kwasia haleluya na kwasia kubika bau ni embenesa mumo na bina na wendo ututongoesi nondo sietwani ya Yesu netu akuboya pamwe na kuikia amen. Asante maandiko mangai indeto sianga yumunde twisoma ibukuni ya Samueli wa mbee kilungu ni chambe muthiani wa mbee kubika wa 19 na ndeto yanga iya siata huu na kwa imundu umwe wala madhaimu zovimu wandhe ya iema ya Evalaimu na sitwa yake eeta wa Elikana mwana wa Yolaimu mwana wa Eliu mwana wa Tou mwana wa Nzove Mwevalaimu na aina iveti ile sitwa yake mwe kieta wa Ana na sitwa ya kila kingi Venina na Venina aina siana indi Ana ndai siana na mundu usu ambatao kila mwaka kuma nduane yoo akathaithe na kuthembea Yehova wa nguthu kusilo na Ana Eli ma Eli Ovini na Vineasi athembi ma Yehova maikuo na jila muthenya wa bika wa Elikana kuthemba anengae Venina muka wake na Ana muka na Ana nake na eitu make onthe na Ana na eitu make onthe ilungu indi anengae Ana kilungu kia nene kundu kwili nundu ni wamwendete Ana indi Yehova ni wabingite ivu yake na nthu yake ya muthata sia muno itumae ewa wo ni kwithiwa Yehova ni wabingite ivu yake na o hakika huu kila mwaka ila wambata nyumbani ya Yehova nogo ya muthata sia kondu wau aiya na ndaya na Elikana mume wake amwia Ana niki ukuia na niki uteuya na niki ngoya kujina wo nyendi museo kwaku kuvituka Ana 10 kondu wau etina wa mamina kuya na mamina kunywa mekusilo Ana kila na indi Eli muthembi ekalite kivilani chake bakubi na muti wiute wa muomo wa ikalu ya Yehova na Ana aina umunene wango na avo ya Yehova na aiya muno na vitawi vito na Asia ame Yehova wanguthu ethi wani wo ukasisia thina wa muthukumi waku mwitu na windilikana nye na uilea kulwa ni muthukumi waku mwitu indi ukanenga muthukumi waku mwitu mwana muume nivo indi ni munengane kwa Yehova mithenya yonthe ya thayu wake na vati wenzi ukabika mutwe wake na kwethiwa oaende na kuvoya embe wa Yehova Eli asia isia kanywa wake na indi Ana anena ngooni yake no ilomo siake sia nyaunyasya indi wasia wake ndwa ewika
kondu wau Eli aswania no nywete na Eli amwia wi kala wi munywi kuvika indi veta kuasa na kumbinyu yaku na ana asungia na amwia aye mwia iwakwa nye ni mundu mukawi na veva wiwo ndinywete mbinyu kana kila kitona sia indi niono asia ngoo yakwa vala ve Yehova ndukatale muthukumi waku mwitu ta mundu muka muthuku nundu kuma wingine wa munyungu nyesio wakwa na kuthatua kwakwa nininenete kuvika yu nivo indi Eli wasungiie na amwia enda na muo na Ngai wa Israeli na kunenge undu usu waku wa muvoya na asia muthukumi waku mwitu nione useo methoni maku kondu wau kibeti chathi na chaya na uthio wacho ndwatuka ingi na mo kila kioko tene na mathaithia vu mbe wa Yehova na masio kama bika nyumbani yo lama na Elikana amumanya ana muka wake na Yehova amulilikana. Isu nionde to ya Ngai. Mwethukesia uthenani wa umundi tienda kwambililia chiongo cheu cha kukwata mwana kana mwana chiongo ki nitwasoma bala twasoma ibukuni yeu undu kwethiwe nyumbani ya Elikana na mwethukesia waitu nitithitwe na thina nundu mwana thini wa mawoni maitu ma mundu aingi maya makwithwa na mwana no ti ubika bauti nene ni kwithitwe na mathina na ingi maketha matukulitie nundu ni twanenete topic ino ibinda ithelu undu matono kwata kana ka mundu ume kana ka keletu na titona kwambia kukwata kana ka mundu ume kana ka keletu tenda kwambililia undu wanzia ila mundu ume na mundu mukala matwanite matona ukwata mwana ni mubya muno mwithukisia ndi topic itu muthanani omunthe ni undu utona ukwata mwana either wa mwitu kana wa mundu ume twimana kana ona suma mbuthu kana mbingi kumatane na topic ino tithitwa request mbingi cia no tutungilela topic ino tukatungila topic ino tukatungila topic ino na indi muthana wa umunthe ndwabika kwa windi ala mwithitwa mutukulite kiuyu muyukile na muyose kalamu muyose kathangu kana kabuku kana notebook ne kana withieyu mokoni kana mu make point ila tukwitha tinena kila kingi nenguiye andike kule yaku notuma kwa page ni yitu amba itu FM the radio station kana indi utume kwa 22925 etukuza kwitha na mwana wa makuli na kuni ngwitha ndisoma kwa windi nitethi watamina kumanobo wa maandiko manga yundu maitie na uni kwa alama twanite na mendhini wa mutwano tiunene obo watu ili tunatumwana abatu ubingiza na tuyasi yani tukwibanya so tinene andu alame mutwano ni kana wala maende na kwibanya ni kana mabikie bindani yewindi withia ni methiwa mesi titata biotewa pakeka wona baile kwikwo mwana anengana wanu kana mwana aumaba father wakulie kulie seo mwana anengana wenu kana mwana umaba twasoma sabuli waje ana jimwana miongole na muonza muthia wa katatu sabuli nenda tisome nena mwetu kesi abamwe sabuli tenda umana mwana umaba tondu father wangu watukulia na mwana anengana wenu na sabuli waje ana na miongole na muonza muswa wa katatu weasia sisia siana ni utie wakuma kwa Jehova na usia waivu ni tubi yake siana usiao siana utiewa kuma kwa Jehova siana ti mume na muka kwethwa meno uwezo ila tu kwa ziotiwa temani shata nikana tisonga yuwithie nitama na the word otiewa
okay no tabala to na mundu asia okay une utiwa ula na atiwe kana githeka gine utiwa ula na atiwe ni the yakwa no de bwana nie utie wos na wakitheka na wa mali you siana ni muthenzio wambe siana bai mundu wiko na kithui akasia ni mwai na siana si utiwa kuma kwa Jehova siana ona musimume na mukameli ni matoeti family isu ni complete lakini siana ni muthenzio, in other words utiwa ni muthenzio utawake afo undu inheritance sei maitu matunenga akalunda uwe mae na ndu wetha wikite undu ngundu ni yau nundu nake atiwe ngundu ni yo mae kwa usiana the giver ni Jehova mwene na Ngai niwe wathimandu it is a gift ndu komea with wanasiana ila wenasio ene ne muthenzio kuma kwa Jehova otondu ngundu na itheka ne muthenzio ya seima nenga asiana sio makaendea na kutoa kwa kisungu eka kikamba kisungu is so much limited kikamba kiasia it is a gift from God. Ndisikana niendo semba muno kana bado ni thiwa ni ola iline ndikuulie kulyo ye thiwa ni utiewa na thiwa ni muthinzio nitukwatete kwiwa ninguthinga boye wene kwata mwana nitukwatete kwiwa athukumi manga ima yasia ni maplande ya seed of womb seed in the womb seed in the womb chokeketa ni chao basi tambe na thiwa kitu kutabwa baba ni utiewa kana ni muthinzio mwaka leli pamwe na mwethukisio wakwa nienda tumane kana kwisiendu inena wa na kuila tusita reality kindu kila muthukumi wa Ngai wanena asia siana umo wacio ni kwa Ngai ona wio mundu ume ona ethiwa wio muthembi ona etha wio pastor wio na mbeu ulotuma na utonye tha cia mbeu yumya mwana ni Ngai nundu niwe muthalania wa miyaitu na kundu wa umo pala umo kitina cha mwana ni Ngai mwene okay nundu niwe wombie na kundu wau ndiene mundu wasia ena mbeu ubandia mundu ikamea ikaya mbemba nundu ibanda mudangani kane kutabie mbemba ibanda wa mudangani kono kumaanisha basta no kuna siendu sipaka waketa uma okigweke ketano watethio kithiomoki kebina ndiene kuboya ni kuseo na mboya tindhuku tondo ana ndai ndio indi ukalea kuikia Ngai ndeto ya Ngai yetu asoma yatumanyisia kana ana atwaiye pata wake mbe wa Ngai tuina access tuina uthei wa kuthi kwa Ngai ila tutena siana na Ngai nutonya kubingebu otondu wabingite yana na ndeko nite ona kuka kibuthia ikitona kuka kunene wa ikutona kuka onoke wa wabulile mabu wa umisie mabu mathela Ngai niwe munengani wa siana na ala on the menda kunenga nembeu ndiye ya mboso kana ne ya machungwa kana imuthemba mwao ni enda mu manembeu ya mwana Ngai atena cha chake ndini onoka minengo onoka minenga ne wiu ndio ndo yitonya kumea kwa umbe une ya Ngai ibigo ne ya Yeremia ya siai Yeremia kilunguni cha mbe inena undu wa Yeremia imutabia muso wa Kana na wa Katano we asiande to ya Jehova ya mbukia uzuneli Yeremia mwadhani munene na namba ukumbe ya ebu ndeto ya Jehova ya muki ya Yeremia ya muyanda namba ukumbe ya ebuni nina kwesi usunengai na utanamba kuma ebuni nina kubathie withiwe mutheu nina kuiye withiwe mwathani kwa imbai kekete principle imwe ya kumanati ona spams itakomanite na itumbi ya mundu muka mbeu isu Ngai
ni wewe va ese timu no planned in the womb nundu edanga ini wese kabelu ka mundu ume kata komanita na kabelu ka mundu muka ikatwika kanzaingot utanamba kumbi kievuni na inyaku ngaine weze the sperm ne weze netumbe onayita noka ona batena umanyana kwa umundu ume na mundu muka ukini kindu tukita kwa kivyo mukingi cha theologia fallacy andu menda ikuna kithui akazia nene boya na nenenga na esiana timundu ona elinda aikithembe na ndama na kimbithi cha na keka watabiwe ona ndama na itasia mwana aise ni ono asia ngo yute na ndu menda ku na mwa mboya sia kunisia niwe na mwa yoba yoba na kusundasia mundu nda yuwa ko mundu ndeno tonga wewe ndo meazia nenenga naenda waja kienyeji na nene tumaibeti itapa ange akazia pastor akazia nenda uplant mbeu in the womb na kupulani mbeu tio lala tio kama nake ningi na tiwe mume ningi endeo kama nake ukileta ile uma ebandila ba wiba abanda hata mbeu abanda otengwa mbeu yisikie niyo mbeu ni wezi bakazi wa mundu tika mwita father utenda yosisi no teka na kethi wa baba ito muthenya muna ibindena ni wezi bakethi wa pastor wita wandani na kethi ito kuma Jericho ibindena na kethi wa mbaito ni wezi Reverend Kalama akethi na utatu ba Mbusi ni siatha ibindena kwa umbe wetu itana itapwa itanethiwa netana atwekethwa ni mundu ume na mundu mukama komani ni wa mesi utiekene no tamatuni no sumo na kwikuna kithui ugeza kwithia kanisa munane taguo boya ibetika kwata mapu na ikasia nengai mwe pege nukita kuthaukia kiliko na kuni kuthaukia kiliko neta kuthaukia kiliko kona thina wakwa kusola na yani nuto nyosolela mundu ukethia nundu nina thina wienda kutumia thino su nina guo kana wendo utumia wonzu nina guo nundu wa bata nina guo andu mamwika mageye kwanza kukonesinga eko ni wezinga bau oyona maundu ni maguo kumbe timagu na timagu na kindu kingi kaleliwa ile kumanya utete na umabu ni kana misi mingi ina thina nundu ona ngai anenganite siana byala megwa utena sia mwana wa mundu ume paimondo no tugita bau etugita bau ani kwaje giti unena tayari siana ni kwaje niko mie siana sia sukulu tienda mukomela mubingie sukulu tenda mukungu ala megwe bagwe na ala megwe banya na ala matwanite muno ama koma agitanda kimwe ala mundu weze muke wolonge nanandwa ima okay tio baunde we kule yito yambe yito tana uma bau father nundu kini nichotienda wa emphasize tuenda wa emphasize muno nundu pe maundu maingi meuthauka na iliko siandu otondo pastor ndanu wa weta yu iliko siandu ni nthaukie muno na siathaukiwa muno ukeza kwithia andu mathiwelewa the origin paloto na ukwata mwana kuma panu kuona Isaka ni watu ana ti mwana wa Abalamu kilungu cha 25 muso wa 21 na ila watu yemwe mundu muko Rebeka ndai na mwana na ba maandiko meazia muso wa 21 wa 25 na Isaka sopa Yehova kondu wa muka wake nundu aingungu na Yoba eso beka na Labeka muka wake ayebu usuni mundu ume usuni Labeka mwana wa Sela Selai aingungu na mume wake ama na kembithi cha ukwata mwana na bati wana Isaka
Soba ngai Ndiba la be sauce la beka aingungu soba ngai na ngai ewa mawezo bano make na nenga mundu muko mwana otenda kwa siata tenenda unena amwedukezia paipandu pe originality enge kana bandu batonye umambe wikethwa nabina wa uitabanithia painda wone ngwane mundu pai mundu ukutethesia na wina chama kana wina miracle ilatesia papa na Isaka esoba Jehova na Jehova ewa esuwa wesobano na mayo mananena muka itaba amalilikana amalilikana Jehova endo nenda umyandu kikuthuni kilate kengetwe mwana de bandu pange uma kwa Jehova na mwana ni muthinzio kwa Jehova na utanombeka usiawe ni nyaku nethe aku ni wakwezi na ni wene wasoma sabule wa miongo yana imuna miongo 39 yasia tumbe tutima kukiwa na usenya na maandiko mayazia ndanombe kebuni ya mwaitu Yehova ni wambisi Yehova is the source wenda mwana umo na yu nitwa manaka na be andwa mwe mabumo mai mabinge na meso binguka na masia amweme wana miaka mingi Methusela tiwa ni Methusela kano Sara wala na miaka mingi miaka ken ate wi muku akule nyene ku ata ngwete uyu abathekea ngai no to no binge buna kitumi ngai ni obingebu na kitumi undu wambe ngai ni wenda mwikio ona jila maundu matanethiwa kautika waida tuilie ebinda ya mwiki ya mumo na otondu tutangitwe na mumo kondo wa mwikio onayila unyama na ukulia ndona unyamwana ba ulonenga nae mwana eta wangai na ni wendete umesio wito umanike ni andu onthe kaneva kube ni wendete mikio ya ito ilumenthini wake weula o yutu amandiwe ni muthuko mwangai kana niwe umo niwe kitina cha mutwano na ndukone wina ciano ngia tena cio wone tauwe wikaba kana tauwe wina mbeu kana mwiwi na binya kana hormones citona ku produce mbeu ya uciai ngai nutona kubinge buyandu ya Sara ni ya ibinge ndeto ya ngai niyo tutabyo yeya ana batu asoma ni wabingite na ana undula wekie ni kumanya kimbithe chabala umo wasiana uma aina mume ti aiweka lakini kimbithe chu ni kuibala be Jehova ulo nenga na isiana andu mena kuseubia artificial siana pe kubanda mbeu cia spam cia mundu ume kwa mundu muka kwinzia ila si utume wa ki science na sindu isu cionde original zia ila original ya kukwata mwana ni kuenda mbe wa mumbi waku na eta wangai twendete mbe yu wau muthukume ngai wa nena pesi nongai olea kwa lao na ti kwasia ni monzu na ti kulea indi ni kana ngai woneke ila tumita God providence na the decree of God pe maundu titakana ni cia na ngai na pe maundu titasukumea ngai ona balo monde ngai yake usukumewa ukethe ngai yakuthewe bandu kamubatene ni kana poneke maundu to the decree of God sino imwe Yesu aisie ekekie ni kanota yoka musioke mwe sisi ya Elizabeth ula wa ingungu ila mulaika watumiwe kula kuimeli atumiye Elizabeth yola wezekie wa ingungu ni kana
imani ya mwetu umeli uteze mundu ume onwe undu wa Elizabeth ni kana mwikio uke mundu mwikio uka itina wa kwewa na kwewa ndeto ya Ngai kwa wila mulaika wokie kwika communication amuyalilikana Elizabeth one mwei wa thandatu ula wa ingungu na mwana kwa undu ukulio katonye kata mundu muka wakatatu wawetwa undu ukulio kethe wata wangai na ndize mundu Elizabeth ulo na ingungu one mwei wa thandatu ati aliamie tatu kwa kithio mugengi na yune moito na ila Elizabeth na ake wokie ukethia mundu muko mwana athaka kike onani ata pesi no imwe Ngai ubinga nikana unene wake omanike na nikana Ngai ekusithie ewe mwene nicho kuona hii ana pa wasoma muswa katatu balata asoma asta nundu ni wa mwendete timu ume wake ana pa ubeziwa indi yoba ni wabingite ebu yake abingite ebu yake ni chao nikano mundi tethiwe na ndeto itito na unene ndeto hii itasomewa wa manda mwane kaloni eli atewele wondu weka etwa munyi asia nundu ebinda ya betukie okienge balabe eli asia na boya mwano na kwane na muetethi wa muthukumi na yoba no Ngai ni wambawe kwetela nje sini utonyini wake au thime mwiki nikana kindu kichoka kelika yukeka Samueli ndabolewa mwezi baikana ka penina tekesi baingwa lakini internet wana tukahana kanyedwa mwathani ibinda ya asumbe inge na kaiwetwa sietwa na kanyedwa esietwa yako kanyedwa Samueli nundu akwasia Ngai no lilikanete Ngai aithukuma yendani siake ndathukumana uongote naguo no binga nundu wa divine purpose yato meta divine purpose ketumi changa ike mwana ona uongo witu utatonya kumanya ona uongo witu utatonya ukombreni kana kumbani tueleweni nicho tina awadhi nzia sianga isi ulumuno ne ndanda umuno na nendi kumuno tititonya kusielewa okay kulingana na maandiko manga ina kulingana na metuo undu Ngai waeletie yolwa undu andu maile kutwa nondu maile ni kukwata siana nzia ila recommended nondu pastor no waweto bo wa yuke na science no kumwambe ikathi ikeke wa test tubune aneka umyambeo kathi kweke wa mundu muka yonzie lanzio Ngai wetekelelete ya amundu kukwata mwana neba nienda kutumia ndeto ya Kizungu tutonomita o kithiomo kile isi natural ya munduume na mundu muka umundi ndio weta munduume utwaite munduume nundu pa imbeu ibandwa bu ikauma ndio weta mundu muka kutumia mibila kana mashini pa imbeu itona kuma bau ni weta mundu la wombiwe ni Ngai andu eli mena mamutha meki bathukanio makoma na bamwe pewi ya wanga iwikawa ila makoma bamwe na Ngai amathima numanenga mwana isu niyo tukwasia nzia natural ya mundu ume kukoma na mundu muka yani kebeti na muume na muume na muka alama tuanite lakini ti aume kwa ume na akakwaka na ti anage na etu na niwese pastor na reverend ne kana pe andu makwati uthie pendwa ukethia nye yukwangeleka nyo nemo lakini ndingwe nemo yani ninye we mundu ume ndithi yu cooperation isu nikiwa mamutha ma mundu moga ati nengo itaba yu Biblia ya siaye Ngai ombie kila kindu kikiseo kikiani kichailu na asia no seo inde umundu it is good manthia makosokoso ndenwa ni makosokoso ni maundu atu imani ama transgender ni makosokoso ti Biblia ama mundu muka atwaengite kana kabaka atwawe ni mundu muka atwawe ni nyamu na maandiko manatuye mundu muka ndakailo liswa nyamu Ngai no kuthati okwanga soma livai na mundu umenda iloko nyamu
mundu ume kwanga zuni aliva 18 na makosokoswa father utukuli nuweze yu mundu ume akomete mume na mukama komete maimamba mwana mamina uboya na metia ngai mwana maandiko measia na Elikana amomana muka wake Ana amomana pe pala conducive climate kizileta wene test ita wa manufacturing room ona bala science sina utoni ukiya yuno wa makosoko na teyondi na science science nenzi ono metambo eno yetumia science lakini toka procreation mubango wangai ne mwana mutumia au nyembeu me ukomoni na mundu muka ma enjoy ila tumete ya fellowship ko inenion yani fellowship muamba mbeu yume wasemede na praise and worship medwe na mute medwe na kithaitho ne wanvate asia praise and worship of course mokelie moko mokelie kithaitho kithaitho praise and worship mathaithe na mami na mathia ngai asanda nundu ni watu nenga kuyaneania bata na mbeu ni yauma na yune twetelete tiwa na mami na umani we are wangai ana alevu o umeka nizani o mwana mauma kuboya mauma kithaitho ni kwa mbeoni kwani bone kula keze wanu munde nitaumeka nisani mundu nituboye yukila chape ni choka na akitito time ibinda yake ibinda yabikiye bumboyani lilikana historia ya CIA ni waambatana kama akele kudikudhaida shilo na ila mathaitha nundu wao na kuambiwa na kunenewa au maluka bathula amatia niona metelete masaa motha ithimeane nundu kuyathaitha wa muthenomwe wa ikutono wendwa chuma keima na maithi maitha ithetha ni mithena nona ndwane ya Kana pala Yesu waseovisie mbinu ya nyusa wa chuma keima na yathela kwa ukithaitho kiyethe wa cha muthenomo mundu tenda eva ne vinda ya kuthaitha ne mamba ta asilo na matono mina sumwa ile kana chuma kimwe na nundu wana kwitho ateaniwe eva thulati ya family yonde na ekaloni madai masama ubonya kwa hiyo kwa chatene na kelia ile mwangoni akube na muti naona inena na aziono aziango yake na amya ukila mwe inage ekwike kuyana na kiyo chako na ila wokela wewai na mathaitha usilo na mamina kwinuka nundu ni mamutabisengai pasio kalama kuyitho kithaitho chama na muka tiwate omboya ila ti kama undu ama komoni kila cha ile utumati ungamia nomboya indi tamina telikebo nundu suna weno thaithi telikebo lumamina kithaitho kija kukelia moko ayopa mabea musi ona jijonge no chamo malikabo ayopa ke kando mama na kithaitho ne kithaitho mwe thaithi na andiko mathia cia no thaithi ngai no cia yesia na no maka na ne umaka ula mwika muka wake wotho useleke wesibe ando mokelela tola bwana wathanukia uma ndenda athano kauma na ngai amu tote na ngai amu kwa ukithaitho ki mauma watu kulie kuli na nenda mwethukizia yose nesa ni mathaitha na ana iwetia mwana wake mwana na macio kanomba bale undungi ati okithaitho cha kitandani nyuma likena choma thaitha na ngai asaubisia kukethia wa kithaitho cha mundume na mundu muka ndasaubia mubela ndasaubia mbeu na mundume na mundume nasomie mubela tukondo nasomie ibinda kuna atangazi wo bakwitu kenda aume maete mbeu sivitali mona ndenda weta na moka ngilita ndatu na mwana we azuna kino kina kiyo kwai wagendo kiyo guo kila mwana kio twawa
ti alama no kie muthonomwe matete mbe weza ile test ti wila zieba u facility ni yani me wamba yo yi na eti omweta ngainda sa obia mbeu ziko pateke Thayu kwanza wewe neza muno ngilie wewe neza muno na Thayu betwikana kana ni kuma miaka tisini miaka yana kubika yana ta na nive kusiwa withote na history ute na chronic disease kano ko enyute ute na wowo ute wa mungavu no of course we genius by the way ninge ndo kathi bawe utwa kana ka wewe huyo ya ngundi ya uza miaka 16 tukubika miaka 20 nena na muno benda 16 years na yumundu mukoma ne so young blood wewe mundu mukoma inena asia yuni chona ndimanda to mwana tutwa 18 years tuika engineering university nenda usiai wa mbeu sharp ende ngaiko wase ubya AI yani enda iki wa mbeu na maitani sienda na maitani na imweba wase ubya AI artificial insemination ngaya service pe koinenion fellowship kithaivo ya mundu ume na mundu mukama kithaive makithaive wesaiwa kawacha wita waumba no no imini wa na benediction mundu ingathoka hallelujah hallelujah ikendo kiunetha ndikwe iwendeka mundu na miaka 16 kubika miaka 20 nena the academically sharp yes no chronic disease no genetic disease na niweze kamil kamong ni 1000 so ndo sijua umeine kutengemea ndo wete ndo to maunya spam ka haya ndio wese si umambinge the millions and so you that you know me kamil kamwe 1000 na oi yo bai kwa kato sisi naonde to isi mustali wa miongoni balata asoma nikanate sisi kanape kindu kiulingana nitenda mbeo ya engineer nitenda mbeo ya education ya pilot jargon nitenda pilot nitenda jargon tutatusi graduates wewe ukwenda chuo cha pape asiata na kwethi wathila ibinda yapikie ana aitaba na asia mwana amwita sietwa yake Samueli achasia ni kwethi wanamwetisie kwa Yehova yama mobela makasi amwetisie kuma pa yuso na ndugetha wisite na be andu atangie mautumia githiomo kiu measia na mandhieka na negwa wakulie kulio seo kana mauma oku shilo kuthaitha niwe yogio ya hiyo one touch kwa wenga iya mina kwa ilia maundu gaia mina etekela yani kiwanza cha mubila no betha kuthauka kiwanzani ono yendo kuna penalty no kuna penalty kakainza lakini saa wabika wondo ni wabika na saa wangai wabika ndo isebinda ndo ngainda talama saa kana mithenya taito rida oka mubela pe bandu beta wa 18 na bala namba 5 na mwanza mokayo na thanda tu mokayo wa mubela na kapangita ubunga ngolo kibanda siya aiwa mikuwa 18 kwa mikuwa 18 za Jehova pawe ne kwateka aitaba ndio ngameka ndio tikabama andikono aitaba na azia mwana na amwita sietwa zina utia niyo kitumi sietwa zina utia niyo amwita Samuel wazia kithiomo ni cha Hebrew rutikozi yesietwa zi na wazizia Greek they asia etiwe kuma kwa Yehova kwa covenant name na wititwe na atwika mundu ikitumi tikwethethene wa professor ona T genius ukwangeleka nyo father ona weta kana ka mubela ka AI Samueli kauti kangai
kwa nundu ngayagetha tikoti aneo ngayagetha cia aya cia nina mwetisie kwa Yehova ukasiata Samuel ukanena ila wajumbe wangai yutanyele mwana yakwa ninena covenant name ila na mweti ndunu kana nikanene wakuma kevu kaka tamuke wevu kaka nene wepu kaka dhani wepu kaka wepu ndukewe wa nokesu bangai nundu wako ila netimeta covenant angano yukana kaangano onoka keta Ismaili onoka keta Yosef onoka keta Abraham kayeva notiani nondo kayaitwa kuma kwa mwene peva akiba kwa mwene sionde okay kasungi ndokute zitwa ekulyo ye yake Dr. Steve mwana wako ekuli hata say during sexual intercourse can the man know that he has impregnated his wife, or can the wife during intercourse know that he has been impregnated? Liba Biblia tenda onengo principle ni Biblia. Nenda ni kama mundu no ama ni wa ulesia. Nenda nzonge Steve na Biblia. Nondo tatumia philosophy lengi nete obaluka. Nondo our ground ni the Bible. Uzoa 19 na mo kila kiyoko tene na matha ithafu mbe wa Jehova na masioka mabika nyumbani yo lama na Elikana mumana ana muka wake tukuzu na Jehova amulilikana Yehova mbona ilo boyi amulilikana na kwethe wazila ebinda zabikie ana aitaba ovulation ile wabo aitaba yuki mundu mukani woma na kanani waitaba mundu ume ni kubanda mbeu na nuto no leo mana sausu na nuto no leo mana ibinda jiu ndukoneta laisi kumana kati moma kota mokata bikire aye kana ito wanil malu ona manane no utabika ona no uma obu katabika no ithi ya baiki kuni nezulo tukangela no uma bu katabika no ithi ya kuinethi wo nikibate te wai kwi mabinda mangai Elikana amanana waita tewa na ana aitaba na ana aitaba mundu mukuru information convincing information na intercourse saisu aibe bina beuni wa banda indi ni kutabyo lo confirm ya ningai na ke muka waku no kutabasya kana pe undu ya ile ithi wote noka wita wa mwen pate wai na ile binda yake yabikie tia ovulation kana ya mwen aitaba nuwezi bake dio mukiki yunenga nweta mandie omuthenozi weguoka yani ni ile binda yabikie yake maji kwa huo binda yabikie ya ovulation ile tumbe yedo period ile yita wa period ite uni kana mina bila medeneta no watia ni ndo baba ni ndetwe melaneza yita wa kairos binda yake yabikie ati kairos ana aitaba ene na maandiko baadhi na asia mwana inenganete ina summary form ile binda yake yabikie na nitwa na ithoje meka langile mithenya kano miei kano mwaka nikanoke kwithwa na maturity ya kwithwa ready okay ilati ukwata bani end result yani na positive yani usiao wawe ya mwike twasia wabanda mbe maboya wamoga githaithone na metela na mali kabo na metela abanda mbeu Elikana abanda mbeu tita betwe ni muthenomo kana ni mwe eka ila sio bando kila seed of planning a seed aye
na nuweze ini ya mume na muka mume na muka ti pastor mshirika ti pastor wewe mwe mbieli wenda avenge akita unena inde ba unyo kila uboya na kila uboya so na mbona itike obindu amount no ndenge nyena no kioboya no ndo wa mwana nanye ne kuna ni boya tende kitio mokela chakwa yimbona no enda ndenge ombe wendo plant ona ndino nionge ukukwata aka mamudhane mo kanisani amatabye kana ne matona usia akakwata mamuda na kanisa yame pe onge te onge no wandu miye mundu mukayikwata ngo ayiri takasauke udhaya atoka atumye sulale na basi tayo aidha na mauta ayabe ya ukwatanga atabye mume nange maetwa pumadhibaune na kanisa ya ungama mala nilwe kondolo mala ile mala meke maungwazu bako maniebuke thembe one nekana maitape ya chongoko kikiwo pama niko metwa menuka ya tewa mako mama dhibaune tewa mayako mama dhibaune mume na muka nune makuye painge waya painge waya na kaleli nienda utabye mwithukesia kana mwithukisio lotu ithukisio tena koma wikulie wenda kwika sindu wisene na ineke toti ndio tutabyobo wa makanisa toti ndio tutabyobo wa pastor weni wise kuthiungamana na mundu ungi wike kindu kitailite nina wiko uniki ula wise kwika nesa na ndeka njao tinena ubo wa mume na muka na twinena ubo wa mbeu ya mwana ila yoneka mundu ume akoma na muka wake na ni mumo wa ngai ni nzia ya ngai ni mubango wa ngai na ni wia wa ngai kunenga nembe usuyithiwe Thayu ibune yake beti ni kana mwana atonye kuoneka nondo twate bwatwewa ne muthenzio kuma balabengai so mundu ta wa prezo ekule we myaka 40 kindu ni chasume uthikumya mbeu isu aye asuna madenda mbeu wangu makana kombosia kazi gawa tata you no sinita mina koma mekulu ito yambe mwana anenga na wanu na kana mwana au maba na makulio ningwa maende na kuka tafadhali makulio maende na kuka indi kwisila nambani ito SMS ile kenda ile 5 pia katika page ni ito ambayo ito FM the radio station ndo kwa tisungia makulio asu umunde tenene azulwa kukwata mwana na baini nonzi asiambe osia ko prepare kwiso thiba windi inzi ani isusia ukwata mwana ethi wa mutwano yu ala matwani te mundu ume na mundu muka ni wethi wa ni mutwano ni wethi wa utena mwana atwani methi wa mailiata ethi wa mutwano ni wethi wa utena mwana atwani methi wa mailiata methi wa mailiata undu ambe father twasio kama andikoni tona ngo laana zaina u ana ni waya nondo be kwetwa mazito ngungu ana ndai no thumo wa mwiwe yu andwa ingi nundu wa kwetwa ni maina mwana ni mathama makatia mubango wanga ikana promises of God makathama makationdo ngai wabangi nundu taisi embe mutwano ni complete onote na kana yu andwa ingela makosa mwana uona maumalo kama kathio wene mundu ume akayo sieme thianza azise kanane we utena power uona mundu mukazi thona ona kukethia andu aingela mate mwana wona ayenda idwa na bizarre behavior ya loneliness kethia enda ikala Thayute wa laisi ukeza kwethia ukaelio mukina chao ni mwako sana mana yani kukwatwa ni kitai
yukitai kia yobo ona mundu mukani uweta wana nundu tiona ngo yake jaina wo ona sara ndathekie no seleke ona kwithiwa ona mume aimwenda na imunenga ilu nda value ya mundu utena kana ona maundu alama maumutebia maumutuma chalo kiendea no ndi value ya kwithia ndekuona peke tiona elikana amunenga ilungu ile zaidi ya siana na Penina lakini nda value ya ndona hata kindu atinde yako ya atinde yako ithana wo mapinda maingi taema ithana siana maundwa ni makete kao no mundu nani kulika iteta kiweu wo kwileanela nue watu kwileanelo wa emio nenga kana niki unze yetu niki kwenyu weki hata waumise mavumathela na blame muna munoko yenda kwa mundu muka itawe muthu na mabindangi no akethi wa mundu ume niwe utena chau utena pina wa ukilia kana ona agilio tisa kwethi akilya kivuke thei extension ya kimena na kithitha na kiweu na kimondo kiithi ona ye extend wa kwa family ukithia hii mundu mukandema te mundu onangi makabenwa nyumba nangi makalewa makatungwa na mwana akanengwa muka inywene ni mutonya ku create enmity kana kimena kana umaitha nundu muina mwana na ni mutonya ku create ila tumita kana kukwatwa ni wo na muka kwatwa ni zika sia nuwe dina nuwe dina kedhiwa ndoa ukabani thana twaiye mundu ona kabake kana twaiye we na akuo na kabake kana twaiwe ninganya ukalilika na former things boyfriend kana girlfriend wainake uku imagine etha kusiaiye mwana nduketikile beba mubuku alikenthini waku etha ndwina mwana wina muka waku wina kibeti chaku wina mwemeu mutwano methoni mangai ni complete peumwe nona wa yasia kana na uwa ile kwetha ni mundu mukande ya nawe te zito yake nesa lakini yasia tina wa kwithi wa ni mutwano ni bandu ba miaka 12 tia iso kwa thimwana kana na ne babikie bandu nyena ni mundu mukoyo na tengwa na nambi ya kubuthwa na nambi ya kwitwa masitwa asu ana weta wane mweuwe na nye no mesia lakini muzee wakwa ona yinongu ni ya simu aingule kana nezi yotetheka keu madam usi ukukulia otondo pastor wetho wa nena ando ingi ona ni moka musi ukamalila na noti ukekulio thila libuye makalile anila makamambi ya mundu ume mukongi mundu ino ingongo nukono na mundu ume nuto ninonete mundu mukauma kwa mundu ume osu athi utwa wanonge isia immediately ajeitama me to keep you ukeza kwithi ationa tona umiayo kwa mume omuku you thina ula wa wakacha thina wonde wa kulea ithwa na mwana wilela wa mundu muka ona ume malione ka methina na ume meta lani mwalunga na thino ilikila mama nundu kacha za itupe kundu ya tie mubango wa ngai na wathi mabinda ingi ni ume mathi kuona akaba ikuona ngai no na ume mona alama ita ume mazia reproductive health ninonete ingi ona yuka weyanga wanakwa akaambia pastor nethe ninye mwanzo nina silo spam account ya kwa ndi ndulu nengi wenda wa kana mawaidha ananengwa ndawasia Mbusi
niye thina kibeti kyakwa kiithina aingulia na saizu ni chaumie na yuni kata nuno manaye ndi Saudi kusiwa measele matwani nicho te advice alamendo twana tema advice ya makone anwala ma reproductive health matana mbotwana nikana masiwe mbe usio sio yani moti kwa mbora tetiamo aje tikutabia microphone ekana na kusima microphone test eka kusima microphone test iko kitodi niko thisi utale Thayu andu amailothi mele neguo magagi magosomu na ilo manenga Zutire the nola tene woma pastor ne kasho mazenda utevya atwani na sembe theti munono ndubembezo kukwata allowance na pembe suti okowewa na asia na arusi nene ya gardens na tezema usisi ya madhayo itina wa motwa suti mu yawa mawewa na ngalefu elewa ngofulu mwaka naweza kwethia wa ethati ugite wa sikoko nyumba kwa ne yasiwe nesa na nina nengwa kikabu na kibeti kyakwa ichathime wangwa na kwa ina thime wangwa ma appreciate pastor na yusu no bo ngai ngiye makwitho matetheti tizizo te kasho tusioke ba tetasia ite kutevya madhayo mandwa miaka 5 kuyunambe mwani uo na mathina maingi taneni mutwano be miaka ya adjustment neguo miaka wako bika wa thanda ni wote manaka na kwa ya losi Nya mwaka wa thanda ni wote ambia ona ndalili teka manaka na kwa ya losi alosi tiba hati ona citizen tiba hati ona mitano alosi ti Yesu ni tutawa miaka thanda na sherehe ni waile kuiva na ngo ya kusubia ana mwani uo ithia na imanenga form maithi mwa ne isile waletawe ni kanaona resort amekalie ndi na mweta wa counseling ni kana meyumba nisie kindu matesi newo nundu pani maelewa nesa na ni maelewa pala pevi na ni ba ko thina ate ngolela wa na yumukola tu nikaba ukole nikaba mukatwanite ndolilikana mwana gaitu kulia kila mundu no thie weka na fatheka ndolilikana mwana gaitu yani natwani aluzi na inene na tabika nethia we omwitu ndendezi mo point dai nabo ungi ndo longe aiziata longe izie baingo kamba ekata amba bitwa babingo ke nonge azie nezi yekeano iungaze nini yekano lakini izizo mbe yula wani bambie no wamba kwitwa iye wamba kwitwa babingo kaya baba ai engodo ya bubewe you father yune kana tutethia ke maitu na mwidithukezia mwana ke otwana na mwitu microphone testing 1 2 kana we no money that we asio komo utaiwe na wonde na we wote mo buche nunga ya kasilila mathaa na isuti ya ibelania lukila taile kutethia na mbole ya thembi alati kwata nethasia metwano nitwekalie siana situ na alame utwana section 3 timatae nundu ni batona etho ito munene ni batona etho ito wa utuma mutwana otekala okay nito mutuma mutwana otekala ni mubya muno nundwa ndeto isu na kwa waze ni maile kuthi wa manenga yetha niwo matwani thia kana ni munga meiwo so manenge balosu mambothi mailothi mele kwa physician makathike lo mwakalika na form yake akamine wa neivungwa ni anonymous ni kana goma teta bwa niwo no mathi mele kana mundu akathie weka na nisiki uchuma na ananzika na etha no kwenda ikalanya na mundu ni chao kiutuma ukia kuthi nake na etha mukatwa na eje kaleli thayula kutana ambaye kalilika na nini te kwebanya aye ndio kutabia hii wanyuba kwikalanya na mundu ni chao ukia kuna vile no uzionga igone hapa mnye kuna vile no uzionga igone kila tuma device na no seo madila tumanenga athina yo
na munana ya thina yo no useo nundu uloko mazizia maundwane umekala siambi atambite umathima akeka counseling exactly akakanzo undu tupeva pe positive undu peva pe negative this is the way na ende nyengita wandike wa resort ilayooneka lakini bale mathima wa maithima wake kitu andenge nimekala wani makomba psychologically na matena spiritually mentally makamba kwa kazi ona socially undota wa mweni wa tala na netwele kuona na ketene nishambiki wa kilungu ke I think you know that sasa wa mweni wa maisha mazuri Asia, how are you for a long time? Fine, thank you. What a wonderful topic. Let's remember that God works through science and technology to prove his superiority to us. Not that even before gynecologists discovered freezing of the ovum, God had already frozen Sarah's egg inside her womb. Sure. For more than 50 years. In one word, ngai atunengie wa mithemba mingi ta engineers sia ndeke, architects sia ngoloba ndulu, surgeons sia ngo etc. So let us appreciate that God gave us brains to exploit for his glory. Did you know that God used a principle of physics called resonance to collapse the walls of Jericho? Yes. Uzeta mweni watala ni mubea ndani yele ya dhana kasia ili ndaniendete kuyo kongeleka we are not denying science lakini tendao ni andu imagode ulani ngai ula the creator of everything in the universe na no say aibelania yetu yai to believe it and God exists paike no kekeka kwa huo na science yebo ando ni my law sisi the cause of science the cause of the cause nondo twaema attribute kola kwengai ni wona ti ukapakeva blame shifting pakeva fight pakeva all sorts of abuse nondo mwana ndanoneka yes lakini ando masi aiti ngai na nuweze ona elati utuma maende makadhimwe that is science nenda udhimwa scientifically na mai kanzo wa scientifically na maimboke hata pasta ndio kauziza the resort that is scientifically resort ndio spiritual to spiritual kumweni ndema kosa kuneno na baithe na tiyule na no na aje topic yenze na tuyasia siendo isi on that kwika kwi science kwi physics kwi chemistry source umo wasiendo yi no manyi ningai newo asante ningai sa itanda kane meongwele nemwe kulio yene katu minokelelie mwithikisa tumona ngia mwana wa kutuma makulio nto kwita saasi ya makulio katika page ine itu ambayo FM the radio station kana katika 22925 makulio no maende na uka kukati ya ikese kuselewa ni chao kila kitu maamo twano utedhiwa na mwana indi tina wa maundu asuo ndeju alata amina kunena umekule ya mbena yake ile kuka kupika pa uyuende ni chao kila kitu maamo twano utedhiwa na mwana pe maundu maingi muno undu wa mbeto ni ngai it is divine decree no tona ubinga ebu nikana kukamanike ebinda yokete ono monde no ubinga ebu mundu ume no tona edwa na mawonzu alati uka umanene mundu mukani utona edwa na mawonzu scientifically makiafya mentally physically omilogs you get the races you match na sindu isu yete ukaunene nondo is broad na tinena takita weta pe maundu maingi ala ma contribute ya ange ni mowa STDI makako kwani azuma yeka hata kana maenda kwa imbe
fogo problems ikalikandhini fallopian tube ikananga ange makeva matatona wawo utatona kumesya mwana we mubuthu simensi ya mundume sperm account keva sie kalu watery itatona uswim alama saa 52 no ndini wa mbeu itatona swim masaa 48 makelitu kwa upesi numbinge very broad angi makamesi ile tusita fibroid ikasia wa mwana ikabinga bau wala mwana wa ile kwithai na isune siendo itona mundu utona kuona daktari na katetheka thina waku wakiliko no ngi utona kwete andu kwitha matena ciana mental health ila tukwasia thina wakiliko thina wa mwi twasia sindu ile itona tumandu makotha ciana pe thina wa mwi uketha wino wau utumothetha na mwana ta kwangelekanywa mundu muka fibroids mchungaji ni waneno bo wa ukethia Siemens siaku bekigu kila kiutuma utabikia kwitha na bina wa sperms siaku itona penetrate kuthambia na kila kingi ni pe andu manyu biye kwitha matenda ciana ona mombi twemeo health kwi andu manyu biye masengendike ndasiana we ithugicie tia bakwe nundu mesawa amwene meba kuye nangi nundu wa uthaithi yunendane kana ulike bunesa nundu yutwinena from biblical point of view kana perspective kwiandu na mama bangie mayenda siana nundu wa uthaithi na kutabia sindu isi na maundu maingi ni diversity ila tuneno ukwi maundu maingi matonya uka nundu wa mashariti na ila nangi nundu wa kwitha kwikundu maendie uthaithine muna na manengwa ila waweta sita wa mashariti na kundu isi on the nzia ila andu meutumia umundi indi ugone kana siana siuma kwa ngai na wibatite mwana nundu tuwa umba siana usunundu thuku kana ulete mundu nundu ndena mwana either ukalea mweme ukanoka lea mukau na weuti oseo nundu sinonzie muya kusia kwitha na siana withitwe na ila tumita nisiku yandu mchungaji andu malikilela family ukethia family ye kuingilie utwanie wendeka uni mwitu onekevu kwani mwitha amuyenda chao matokeo na matokeo munda kwa waku no nikuja kitheka kiko chaku kwati sia ya mwana uka mukula sia nikubikeni ni kitheka kina mwemi kwendo sima kitheka na kina mwemi na kana Yesu na kana ndedo izunondo nethia itu izone isi imwe twenda na nyatwenene isu ni sawa le baba basi na kondo wau mwanake withukesie unatwanie mituki na ni mwendeye na myeimina na mwabika bana na muina mwana umisia ina muyetela yoba na manyaka nanue head of that family ndukethukesio tawa mwenyuka nau kana mwitu amwenyuma ukulieni cha ukiendeje konethe ye mundu mukoa ilie what if nuwe uilie nunu mabina maingi nitwethukia sia iyo nela twatwana na twane dia alama twane tha sia ta reverend ba me asiati nuwe head of your family niki ithe wa mwitu na inya wa mwitu mulikilo sila kwa mwana niki mwitu osilelwa kuma kwenyu kulona umie utwaiwe na kuwe na mume tutio mama utuma meo weta kuwe ndio kuya both sides pena dina na bauno bakoswe kana nundu wa blame shift na kuilianila na kuyo no thaithi uthaithi yu nutumandu mateka siana kila kingi nibetha yukwangeleka angi nimeukia ngalama ya maisha ya maisha hata yundo mambati yende serikana pe ando meo siamu pe mo kanasia na mamudha maitu organs tajua ume ni makwata wa ni infection ya makali nangu weta makali kita wangai makali
ekangai eka yesu ni meza nyo sose makalia dala ni mometa wa testicular cancer gogolia betili ni mometa amabumbu ni maucho aye kedio mukula kita ni awai ani ba makita imbo gethia yundu ekia sulwali wa ndini yuni maimba makega na cancer uketha mema wau makasi okainge ni matona gwithwa test no sindethe anga wana ko Mombasa muno kana infertility kana oila mwende na chathi ukauma atene ithaitwa ejaculation disorder we liko uketha ni umie usikwani usino wau no wau kwa mela mega umone ile ukunwa kaine ukegwa inwa ndateka za siana ata kana ndateka nundu mwewana nono mutonda uthi lakini ti waliko kale lino seti ye meyo no to thukumayo meyo nenzeti na kwa bantu meyo ta seti yawa ona gitailo kuna ati utione kuna sio sindu itione hawa paundi na sio keoneka ne yambia wati paundi na thina na omenondo omengi yunondo omengi bunde na thina na omenondo omengi magila ze yuma ilikayu ugetha mundu no minie na we abanga ni mundu umene wete njuku za isu tune za isu ona nyu kutabia yukuya mwimethe ama imina nundu mewe yani kilikone na ndo menza ibe kwa mwambe ai kamba ika ne kunde wa leli wambe ati itukezi ndiye nane kule twani na kibeti chake che yuto kumangatana na we mutangi na yu kuna visa mamudha macho na kuna keke thei na keke imwe au nyengwa ndeko gena na me athei na kila umwe aliona lelio longi Jesus tune chaoyu na nyuma kunete chu umundu ume akewa akola na no mina umundu ume niwe gaginu ko ine abaki kioni cha simu baikelu kila matume andi device ya masturbation ni masturbation masturbation usiaezi osungi asiaezi aende usiaezi mamudha make na yue yesu ne godly yesu ne godly asiaende na umbikamu wiki yes na asiye kilio naona ng'ombe patokoka unaona elondu kanengoi I'm sorry ndikuwe moga na yue mbiai engula sie kata nundu we mutangi ambio na nundu we ni mwini wa kwala mutangi no kweka masturbation chumwa ina baema nundu wa kindu kinundu ewe kiithini pepani ene wese eka kindu kita right na kikosi we ni muka kozo ne muka na muka baza tende umnyama mudha make akamwona sia makete kuweka kweka nyu na jume kata ndio umbia muke mufosi meka ni ununu mukenda uka aiye na yu ambia hii makoka video iswithele no udhiko kwani kwa matani isie mukenga talo na yana miaka ena utoka lakini na kita mukenga na imwea bingwa nini ozure barendi no tha idio na yu ambia hii father mbiati bobe na thina father mbiati ona yundo ili ila abnormal nini yake ya organ ndi yabendukie ona amwe pepe amwe mathea ukethea magalimo ni mathea na yimbo vimbe nundu wa kwithwa kwa kindu kila kitenomo kitaiza wa metho jelo wa neongan ikalika palapa ya ile olika na juu mbia hii we ona hii yu tabika December yavela ano kumanda kibeti nundu wa mesia na mwe Biblia ya asia hii thiwa nukupia ne mwaki twana tuma muminelo bau yamu ya twana etha nubia etha ndo mesia akoka kanoke topanga trip wodiku aye etha hii ndio umbia kita ukengwa na imwe etha kita ukengwa yibo uno hosi ayuka airport okay umwetela ayetela ku masama ile mundu uzino alikilo tha idine fulani uzino alikilo tha idine fulani lakini usune mundu utekuikia ulongi kana utena bata na ndena thayu wa mundu ndendo mutethia na mutwano ekangutabie distance marriage may not solve a problem paithina
utena solution lakini etha inywene muikwigwana na muikwikiania ona we kata mwi wenda mwi ulongi na bata wa mwi wa mutwano na nikana bethiwe ciana wenda life no ndu kindu ge you to life yete life wenda mutha na mutha na bebata wandu kunenga ngaindai yanthini wa mitwano yo na kwitikila kwikala tando nundu yuthi no sumu nengane ona mukaimbe wanga imuboje ndegwa nigwa kana tiwe mchungaji boja isuyu ona wa boja onoga kwata ile Samuel to weta na twasoma ba see that you meet ba nundu there is no communication na ve masturbation na ve masturbation with the end masturbation ni nai na ni tuma mundu akola olonge akola olonge na akola kiu nundu kuya umemeka masturbation makomete na amuka na kuya kameka masturbation makomete na mume kaka ngukuli ni la ngukula za referend atina alikelela peke ndo nena na inalikana ando ingine nethi twe ndiwa complain yo lamba po matenda ama imanika lakini mayasya mayeka sex na moka ni lazima aswani yolo wa mundu ungi nikana perform boyfriend kana mundu ngima eza ni mundu maswani yolo wa mundu mukongi nikana perform kwa moka kiuni kitha kichagwe na kiuni chao that is a spirit ni witchcraft hata ni witchcraft ndimine ila kepetiki yuke the union ngomete na kutiwo lakini muto wako hichongo ki kwa nduko ene yu ila ngai watomie Samuel akamwe Saulo oe amine na Saulo andisobey aya maumina kathio ka mbuire manoga na manu na malondwa manu disobedience Yesu ni witchcraft ni witchcraft na yu mundu kusoania mundu ungi Biblia yasia ula wona mundu muka na imwenda walala uandele mazia mono neke nono ula wona au meazuna au menota kindu ki ni kindu you know sex is from the mind na wendo waume wimetho na kondo ukila wona nomba ko uye kiliko chako unene na kiliko uye kiliko ti wosu o kila wala undhini waku nocho kilika na kindu ki andu meka nondu ande twemwe kikamba tutonyo mita wendi eka wendo no akwatia ni kulea kuyaniwa ni kulea kwenda mukau ukethiwa na wendi no akwatia ni ukoma na mukau sabali ibikasi yanona kuicha lakini oyethio okila ikoma na wakoma nake ni mundu mukawinza yes yino quality usuwita wa wendi anendi so mundu umi utwani kana mundu mukawoni abantu abetete kite kana mundu muka utongoziwe ni mundu ume na kaethiana na mume na saisu makomete kiliko chake eigwa tokwete mundu ungi ne kanapa wita wa wendi ti wendo na no mpaka tubathukanye wendi imanja kiliko nikizeo ela kise ubata we went ela kiliko yeza over wanatoa kila wemo kiwe kibetino keza ukiwe weteta mundu mukozi weteta nduko wese father kiliko icho leo tiko yo kiliko ange maitumia wa miti na pe angeju mekala masetete aume kila kiutuma tola alilikana usiongene chao aena muka yupe andu masete ya racket sio nundu ilo kulilikanwa mayeka sex kana maimanana na mwiye na muka wake na ililikana mundu mukonge telesia yukene kiliko chuze kiliko ichuja wa na chuja wana ushirikina ijongo kwa ne witchcraft
aingi matume ya mabina mandhe no wamona kana ukethio you know all that Really, kaka uko kethio na mukau either ndumu yanisia kana wizi aitiuge thio ndu tungie mutu no ethio ndu monie eneku na weba kitandani okay eka tambe kubeba nundu masane mathitika lekwosa makulio me anondo mona na kuyani wane kuse na kuyani wane kuse tigo topic isu kila kwete kila Kristo asumbeke eh ile koni sito mind zito nika na bwike juma waga bwa ni Kristo alomye 12 kila pepa mutheu na ketwa ilo munengo thei nundu tiwai etha tukakina tutongwewe nebeba tuikeanisia mimeo yamwe esu mwati memeo na memeo no yana etilanga wanebi na wabe pamutheu nundu takina titongo ewe ni we metho maku maikona roni mundu mukonge woni ya aile nai kwa umela yimethitwe maisuani yake umena ibetisioi mwe wa mweke no thu maile ni hata azia maeke mwe wa mweke na tuina kuba hatu asietu ya sia mweke ondo na inge nene se na inge mana nene se na inge tafadhali au meka ogaza umeka beti nika na weze uko matu mwana ai ngutanize bare basa wona ta mchezo ni aume anini mono wako bana muka for real for real hindi alangi yune kana chambe ambe ungama yondo aile ambosi kusuania yono amu isi ama itenza nangi ekaka lelingo tabya kingi nangi nomba kama sisi movie nikana aoke ainda amukwa ni kana mapopo unu winake utakuwa mucha nange mazia screen bake ndani melo ele phonographs nikana mathukomene kana maine ondo yende maine this is the village ngainda umba sindu izi avonos okay akate bigira ba te bige tambo mini la bumwe tukisia baka neto unondo topic ino nende tambelelia wa chuma tokoka kwende na topic sina gela tatu mati ungamile bupati ala ndeka meongwele ndeka isu meongwele ndata ambe usungia makulio